Suje kandi nkwifurije ikaze, nkwifurije kugubwa neza aho uri hose, uri iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, umujyi wa Kigali, hanze y'u Rwanda. Ikaze kuri wowe wakanze subscribe. Tubifurije kugubwa neza, tubifurije igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha. Muntu wakanze subscribe nawe utarakanda subscribe, yenda udukandira subscribe kugira ngo tubashe kubana. Tugarutse n'amakuru menshi mu ikipe ya Rayon Sport. Abakinnyi bakomeje kugenda bakora test hariya mu Nzove, umusubirizo abandi basezererwa zibatsinda bataha. Ikipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda isinyisha abakinnyi batandukanye. Kuri ubu ibiganiro bikaba birimbanije n'umukinnyi Bigirimana Abedi, dore ko yamaze kuba agera mu Rwanda rw'imisozi igihumbi. Umuzamu Olivier Kwizera, ibiganiro bikomeje n'ikipe ya Rayon Sport, dore ko biteganyijwe ko kuri uyu munsi isaha y'isa 9 agomba gukora imyitozo hano mu Nzove. Ni Olivier Kwizera wamaze kuba atereka umukono ku masezerano y'ikipe ya Rayon Sport, umwaka umwe kuri miliyoni 15 n'umushahara wa miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Olivier Kwizera akaba iribyo yamaze kuba asinya mu ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport kandi ku munsi w'ejo yamaze kuba itangaza umutoza ugomba kungiriza iyi kipe ya Rayon Sport, dore ko ari Feruzi Haruna w'umurundi. Uyu mugabo wagiye atoza Vitaro, agatoza Umamuru. Uyu mugabo akaba yarabaye umutoza w'ikipe ya Vitaro, ari naho akomotse, yari umutoza mukuru w'ikipe ya Vitaro FC ariya mu gihugu cy'u Burundi. Ni Feruzi wajyanye n'ikipe ya Vitaro muri CAF Confederation, ari umutoza mukuru w'ikipe ya Vitaro, akongera agasubirana na Vitaro mu mikino ya Champions League, nabwo ari umutoza mukuru w'ikipe ya Vitaro. Ikipe ya Rayon Sport kandi Feruzi akimara gutangazwa nk'umutoza mukuru, umukinnyi Rukundo Abdurrahman Papley w'ikipe ya Rayon Sport, dore ko ari n'umushinga ntahe. Uyu mugabo akaba yaserebuye atanga n'ikaze ku mutoza wungirije Feruzi Haruna. Uyu mugabo watangiye n'akazi ke mu ikipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo, dore ko Feruzi yarari ku myitozo. Ikipe ya Rayon Sport yamaze kuba ikomeza yongerera amasezerano uyu mugabo Claude Rwaka wo mu ikipe y'abari n'abategarugori, ari nako mu kanya gato isaha y'isa 3 biteganyijwe ko Rayon Sport Women Football Club igomba kuba iri mu myitozo hano ku kibuga cyayo mu Nzove. Rayon Sport ikomeje kugenda yiyubaka mu mikino nyafurika ndetse n'imikino ya shampiyona n'igikombe cy'amahoro. Kuri ubu ikipe y'abagabo Rayon Sport ikomeje kugenda yitegura amarushanwa arimo Super Coupe, umukino ifitanye bwo kuri Rayon Day na Yanga Africa, aho iyi Rayon Day yamaze kuba confirmed igomba kuba ikinwaho tariki 15 z'ukwezi kwa munani 2025. Yanga Africa nayo yamaze kuba igenda yitegura, dore ko yabigejeje no mu itangazamakuru ko igomba kuba iza gukora by'ibyishimo hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni Yanga Africa nayo yamaze kuba itangaza umutoza wungirije ku munsi w'ejo ugomba kuyifasha muri uyu mwaka, dore ko aribwo yamushyize ahabona. Iyi Yanga Africa ikomeje kugenda yishimira kuba ije gukina umukino wa gicuti n'ikipe ya Rayon Sport ku itariki 15. Ni Rayon Day ikomeje kugenda ihumura. Umukino wa Super Coupe ukomeje kugenda uganirizwa, dore ko kuri ubu hataramenyekana itariki Rayon Sport na APR zizakiniraho Super Coupe, mu gihe bari batanze ibitekerezo ko Super Coupe yakwimurirwa kuri Pele Stadium, ariko APR FC nayo igenda ibihakana, dore ko kuri ubu APR FC nayo iri gutegura umukino wa gicuti igomba kuba ikinamo n'ikipe zitaramenyekana ariko zo hanze, dore ko akomeje kugenda baganiriza Al Ahly ndetse na Wydad Casablanca.
izi kipe zikomeje ibiganiro n'ikipe ya APR FC aho bakomeje kugenda bategura umukino wa gicuti. Nigarukire muri Rayon Sport isaro ry'Inyanza Murera Gikundiro ku munsi w'ejo imyitozo yasize abakinnyi umutoza acishijemo umweyo. Ku ikubitiro haraza umusore Tony Kitoga, uyu mugabo w'umukongomani ufite n'ibyangombwa by'ubuhunzi hano mu Rwanda dore ko yabaga mu inkambi ya Mahamba. Uyu mugabo akaba yatsinzwe imyitozo ku munsi w'ejo. Umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sport akaba bitegerejwe ko agomba kugenda amuhereza iretere ku munsi w'ejo, kandi umutoza Afahame ya Latifi agenda akaya imyitozo y'umusore Eli Rutanga Kamotera. Uyu mugabo wagiye aca mu ikipe ya Rayon Sport bongeye kumusabira andi mahirwe yo gukoreshwa imyitozo kuri uyu munsi kugira ngo barebe nimba bamukoresha. Ikipe ya Rayon Sport kandi Eric Ndayishimiye Bakame nk'umutoza w'abanyezama yamaze kuba atanga raporo ko uyu Dirisa Kuyate nta kirimo. Uyu muzamu Dirisa Kuyate uherutse kugurwa ibihumbi 10 by'amadolari akaba agiye kugenda yishyurwa ubundi agahambirizwa. Kugira ngo ikipe ya Rayon Sport itandukane na Dirisa Kuyate birasaba ko ikipe igomba kumuhemba imishahara y'amezi 2 ubundi akerekeza imiryango. Mu ijambo rya perezida wa Rayon Sport Tade Twagirayezu agira ati umukinnyi utazemera ko twumvikana nta lisansi nzamuha yo gukinira hano mu Rwanda. Ikipe ya Rayon Sport kuri iyo mpamvu ikaba yamaze kuba ikiza Asana Innocent ndetse na Suleiman Dafe na Mucyo Didier Junior. Aba bagabo bamaze kuba berekeza mu ma ekipe, umwe yagiye muri Rutsiro, undi ajya muri AS Muhanga, undi ajya muri Gicumbi. Ikipe ya Rayon Sport kandi yamaze kuba itandukana na Prince Irenga Kanga, uyu musore w'umukongomani waje mu ikipe ya Rayon Sport akaba ataratanze umusaruro ikipe yari imwitezeho. Reka ngushimire we muntu wabanye natwe, ngushimire we wakanze subscribe, ngushimire nawe ukomeje kugenda utwereka ko udukurikiye uri abantu bagaciro. Mwibutse mukunzi wacu utarakanda subscribe wibuke gukanda subscribe kugira ngo tugende tubana 5 kuri 5. Abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport murongera kwibutswa akukanda akanyenyeri 82 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 00 ibihumbi 8 ugatera inkunga Rayon Sport yawe, Gikundiro yawe, isaro ry'Inyanza. Kandi n'abakoresha nimero za Airtel cyangwa Tigo nabo nabwo Rayon Sport yabibagiwe. Muri butwa gukanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 55 akanyenyeri 30 akanyenyeri 23 akanyenyeri umubare w'amafaranga urwego, ubundi utere inkunga Murera yawe, isaro ry'Inyanza. Dukomeze twiyubakire ubururu bwacu, agaciro kacu. Reka mbashimire mwe mwabanye natwe, tubashimire mwe mudahwema kutwereka ko tubana kuri iyi channel. Muri abantu b'agaciro, mugire umunsi mwiza wuzuyemo ibyiza, amahoro n'imigisha ku byiza Imana yabateguriye. Reka dukomeze kubana.